tunilha goledai ketha ailo la dam chom choma huinun chuteng le pot theologia mi hoin kai thelo tam tam jong le alhom le atamin apopon kiman chana lungthim omcheng chengin pakai Jesu Christan pathenin where one or two of you gather in my name, there I am also with you. Koi nang ho khatlani hi jong leo chu nam munawa chu keima manan ji khop no keima jong ko hi ati banga tu zana mi hon lom chai jong leven ilawa pakai Jesu Christa amen pathen lungsen nai chang awin anom le jengin wa chela sa hoyen lang chuteng le hi che men society iman sim chom cha holim nai hen lang ngai lu na zala ki pathil pe kita sot to ho hi jong le anom le zengin pathin avelin iwa chojuvin ilung themu ahal akipa ding kata sanin aje chu kei ka ki pa teng mi jong ki pa dinga ka mogel jing ka ki pa lo teng le mi jong ki pa pon de ka gel ji hi zia hi idei khat chumin dein de ti a ki bol ji hin tu zanin ikipa so ke jwin hom chai wangwin patheni thang bawin achaina ke za pa te ho wa chaila hin na thun salwa un angi le jengin pate idin mun to ki to wal jengin tu zana tupi isei diu to aki to wal jengin katha nomin pate ho zalin pathen ka thang wai nei chuteng le pon chu sai pi khup chu inei che un ai wangin kita sot to na kingai lu na zala nei ga api chu katha nom le zengin sanatum mudan ga ti gelin ei le kita sot to kiti hi ha na he chuteng le lam kai ma sa ho zong hita banga chu give naga api uzong chu ahoi le zengin ikita sot to na wahin no zalin patheni thang bawi nei heti ai khat le khat ikita sot to wa panila tengu le I ha di wahin gal zona ichan di wahi thilni kanazolo khadaumin pastor kapan masat layachun khat hi men society hi men society hi board of the ken hon kho dani kana sejun men society hi amlo ding hi kana ponan diken bo na kana podo in anaki sejun ahile hidechun hobung assembly gi jang in a season ahile hichehi tba umahi pon tba podo nga yewe ti chu assembly anaki phat sai ahile chachun mol hoi tba assembly ahin kana podo winai cha delegate kana che khompi on khrial do the lizin tuni diken hola putong dal zong ama zong ahin pungul khulam zong ahin chuteng le pu mang cha ahin ha gup sagi ka chewit mol hoya tba general assembly a chu man society am lo ho dan hi kana podo ovin ka zo po vinai tba ampon ki bol thelo de ana tivin ana ki zo po nei ahile hidechun ibiti daham hobungin adangin abol lo zong do na umpon apha ka sain kumsang ni le som ni le thuma eho assembly a che pidingin thilona cho anomin tunin kumli chan gejin men side che nei tawin hitabang umdinga kana dei sa khat ana zolo tunin hobungin
bailam thenin men society inei thei jovin ka ki pa le zengin pathen ka thang vai na hi ani nakina hichi ka sei ngal ji aju ka sei tin chuban ki na zong assistant pastor dingi pastor kapan masat nayong chu assembly ang thumelang kana po do hin ai wangin kana zozi pon angai poi inati zivin ahin la tu komen agenda zong lo kilena zong lo assistant pastor chu inai thei tawin hobung hitabe he pastor khat sein apu sanga ni kiwai hom na chu ong hoi thei na ding la hat ben thei ti inai thei tukum assistant pastor nei thei jovin tunin men society ki pu do na ni kho imanu te kelhana dinga ga dei sa ni kana pu do zo lo tunin pathin phat sa hi ze in bailam thenin inei thei jovin pathenin khot ahon teng le koi man kha zo pon pathenin khot akha teng le koi man hon zo pon tunin pathen phat sa hi tin lawin men society ho ong machal jengin foundation day inei thei ta win he init thei ta win he chomcha ka sei ding he gamtin huilago agingin ilung thimu disturb da hin hizong le chomcha ai sei singwa ki disturb po hitin men society hi lo a kho dan hi ibizia men society hi men society tunia ani kho iman theinau hi ibize hi ham tia hi restoring the role of fathers and men mi pate ho pasal ho adin munu a role hi amo po nau hi hung kile do kidding ti hi idei sa wi hi ne the speciality and the uniqueness of fathers pate alopina agun nahi atupidan dani i society inam sunguhi munjau sia nuten pan alagam ta nahi civil society lang anong thilkhani bolding le nute beya ima ai thei tapoi in sungu anong nuten pan alagam tai hobung anong nute thina anong nute golba goltha anong nute imalam hi pate anung langa kyungam ta imalam jo sia hi nute hi amalanga adingam ta nahi hijichu ase iti oi pon aphana pha hi nute chu ipa chawe ahilla sapawa isele while appreciating the women's role in the society. A question is raised, where are the men? Nute apan la na. Society a in sunga, hobung sunga, nute agut chuna apan la na ho. Zabo na le pa cha na ipeu to kil honachin anung langa thudo ikine kinale pasalo hoila emuhitam ti pa chu thudo ene no mune. Imalam jo sia nute hi ahanin nute hat chu idei lawai po hat che cheu hen nute hat bangachun hat hen lang hiti sanga chun pate hat che kid hen lang ile i society ikilai khom now in sungu hi tua sanga ha na hat dingai ti kata sani nei hichichu men society aki phudo lona hidingai hoin kaizong pate sanga nute pate zong ki geu chau hiu hiu lunghem na kinazong pate ki geu cha nute bo sol mitinga zong imalam jo se nute hi kimasot jenge aphai nute ahat na chun hat den hen lang hichi sanga chun pate chu hat che hen ti chu tuni hichi men society foundation day imanu te kelhana the speciality and the uniqueness of
fathers. Pate agun na abol the na alo pi nai tu ni hin heti chu ita lang no mu nai sem ti laki pa na ive na hi le pasal hi pathienin ahin tu na hin pasal an tungin numay asema sapon pasal asema sa nahi pasal asemin pasal akonin numay chu an semin nahi hetsa pasal chu mo pono chu ahin pen vai hom na ahin pen iden hon vesui dingin ngan sina chu ahin pen nahi hitabang leadership role mi pa chu pathienin ato gon athil sema pana ngan sina chu pe ai wang tunin eho midang long se daw hite eju ke bo se hite mod bung mi te ho eho wang pa te hi i chen ge ya pathin ngan se nai pi ham i chen ge ai mo po nai pi ham ti pa hi isumil tawin hiche i kha do wa tunia hiche man society ki pu do ni kho iman nu na wa hi hichi atha ba gel do ki devin pa te ho ekiti mu vi nahi achu Joshua, as for me and my house, no one wang tunin. Nano mu hovin lang, no masangawa bo humun ahin la kaila kain sumiten vang. But as for me and my house, I will serve the Lord. Joshua bung som nilili chang som langa. Here chu hitche testimony chu koi testimony dingam mi pa testimony dingai. Mi pa testimony dingai. Mi pa khatchun ama sapen pena minu chu not thama akoi ding ti na hi poi. Azoi sei bangwa minu a role chu pang hising hen hat jing hen hitche na chung mi pa chu ong ki tho a kaila kan sumi ten wang ti thu a mi pa chun ain sei theya ain sunga chu taw na lam kaya chu teng le acha te chu ain kho kha ahin puido teng le he che chu mi pa ahin role chu hung ki pan dingai WhatsApp community announcement Modbung Baptist Church ho WhatsApp announcement kahin koi do in mi pa ching ta chun acha te awa khanga alit sa se ding awa khang sa se ding in akichai poi as a father it is not just enough for him to raise the children in age or in education. But ahin kho achon chen mi paching ta chen ahin kho akuma akhana anle tui aneding achading a school kan ning se vepon mi paching chun achon chen asim pha in pathin thulama achate chu apuijin azia cha ain sungmite zo sedinga lungmon na mi pa hi hallelujah pathin thangwai no man he chu mi padi ta mi paching chu hi unfortunately langkhatna wangset ta in mi pa chu lungmon na sangin lungkham na mi pa tam ta chu i society wa in sungwa i hobung sungwa igam sungwa adim ta na hi tunin Men Society Foundation Day imanu tokilhona heche insunga Men Society men pa lam kaina I role chu avela ikive phat ki dirin ikitemu nahi abana chu heche mi pa chu ainsung mana society a church level azong nasata a panmun ala angai sinahi he chu mosin jong ami te chu apui mosi chu ami te chu hin pui do ain sung se ami te apui do Joshua ami te chu gam tep gama apui lo na Nehemiah yong chun
ain sung se lo Jerusalem chu achim sa chu atha sem kina he rebuilt the wall of Jerusalem kulpi chu aman society angai lu na zala chu pa na la asim phat ki dahi tunin mi pate idin munu hoilaya umam aphai izite inu teu chu aha nu chu apha e let them continue to be strong heart jingu hen not thamai koi lo di hi aha na chung changa e ho jong in sunga jong ha che chuteng le kal song che in pan la hite ti chu dunia hi egitim no mun hi korin thor khatna bung som logup chang som lo thuma be watchful stand firm in the faith act like man be strong jing thajin ta sana ding de jingin pasal bagin omen hanin hangin hetitsu mi pate ihi na dingu bible in kichita e sei piu nahi hiya chu hitabanga chu mi pa chu when fathers rise wow mi pa chu ahong thod a ahong ki patna akal son teng le families insung churches hobung societies kloi khom na ho become stronger a heart che nahi nu mai heart som sanga pasal heart khat chuman tamahi nahi etu pasal a heart na sata bana athaguma jong heart alung thimau heart pasal chu alung len sa a kisima hi nahi avai hom ding sa kisima hin pasal chu aung chi a na abol the tengle nu mai heart le jong le pasal heart chu pathina ki ngai chu nu mai heart tong ki tho khom tengle ain sung se lo ho bung jong society jong lo hlingai proverb bung som ni chang sagia the righteous man walks in his integrity his children are blessed after him wow midi techu ama chu akita nain lamazo nin achate chu phathei achangin hi pathenin athu phathei bo hen wow are you such a man who walks in your integrity are you such a man whose children are blessed hitabang mi pa akita na a pathen ngai sa na chon hin khopa achate pathe na chang mi pa chu nahi am tunin ki kholin mi pate ho man society foundation day ine yu hi ki photo na ga gel do na mai maya nei lova paten I rol ipan la diu hi nasata atha bia insunga hian lang society a hian lang hobunga dinga he jong le nasata ke hi pathen ngan se nei cha nahi hin na thun salva un ati chu mi zo se dinga hi chu the Lord calls everyone to shine to shine to shine to shine pathen in mi zo se salva dinga pathen tu sampho dinga ai ko chu you are the light of the world nang ho chu vanoi va ni ve ti chu it's not about men it's also women children youth any xyz koi hile Christian te chu hin thu salwa dinga ei ko wi chu but ai wanga chu apan dinga chu insunga mi pa hi insunga mi pa ko na chu achate hung pe nga hi ya tu nia pa te hin thun salwa na ti chu ki to ka sa dam nan chu akhil naung ka zaw lo ai wanga amo papa pulal ngamin hichalai sa ading ka gelun itnai mo de la pha e ka tia like ka bol hi ain sa ule kyong kalung ka tha no ma ka kalu na ka sa chu ahong ngei chom nu chu ke ji chu ga kitile am nan chu ka tha no ma chu hin na thun salvaun he din mun to akito dam dan chu oh so bite ho pa te ho koi dinga isa om I ho dinga isa oi pa te ho tunin hin na thu salwa dengin in sungu mi pa hi now easy teu jong chu har jing hen hey kai nei pi boy punu thing meng nu kitun tim ta iti di oi poi
hạt na về ta hạt jing đi chu hi che bana ita sot diu ama eo sang ana hạt hi ale ita sot diu eo sang hạt mo ale on ilam kai diu he i society ho bung sung eo imo po diu ilam kai diu pa te ho just one. As for me and my house, we will serve the Lord. Kele kain sumiten wang pakai kin jing kabol diu hi. Mi paching ta chun achate ava akhanga alit sa sen akitsai pon ain la ain ko achon chan asim phain azia cha ain sumi zo sedinga lungmon na hi. Pathin tu isei do now isim do now ihozo se adingin pathe ibo taw hen. Amen.